З бюджету общини Кула за 2018 рок за реконструкцiju centru Rusinke Resture opredzeljeni 5 milioni 303 tisući dinari, a virobok projekta finansovala mesna zajednica Ruski Kerestur pred 2 rokami za sumu 360 tisući dinari. Betonski draški u parku budu zamenjeni z behaton pločami. Skoro je behaton pločok, še mušeli znači toti draški šitski vinjac. Veska posle ide pisok 10 centi, ide 15 centi tucanik jak še vola i veska ide jedna fina frakcija i na toto veska idu behaton ploči. Behaton ploči budu veljkosti 20 puta 10 i 30 puta 30, a hrubini 6 cm. Toto jak tam vidite, znači mi rušime skroz od majstorskog domu, veska tazi kolo restoranu, buzeme iz okolo, tazi po Rusinsku ulicu i veska dochodzíme tu, že boli smrgljovo drevka, tak volani, ktorí mušelo bu zrezani, zato že už boli stari 80 roky, jednostavno oni od nuka už počali hnic i neseli sme rizikovať, že by še daco deselo, že by neki konač odvaljal, pokaličal da koho i tak. Dreva z parku nje budu vinjimani, okrem 2 starih turgunjoh pri majstorskim dome. Budu napraveni novi mesta za parkiranje avtoh. Zos projektom predvidzene i celosne menjanje ošvicenja. Roboti na rekonstrukciji centru u Ruskim Keresture okončuje pod prijemstvo Ekogradnja zo Zrenjaninu, a ih zakončenje najavene od 30 dni.